Perezida w'uburusiya Vladimir Putin yatangije intambara yereye kuri Ukraine no ku bihugu byo muri OTAN mu buryo bwahungabanyije uburengerazuba bw'isi. Putin yaratangaje yuko yemera repubulika ebyiri ziyomoye kuri Ukraine, ndetse ahita atangaza yuko ingabo z'uburusiya zigomba kujya muri izi repubulika ebyiri gucunga y'umutekano byihuse. Ibyishimo bihambaye cyane, amabendera hejuru, urusaku rw'ibyishimo nibyo byari birimo biranga abaturage ba Donetsk na Luhansk nyuma yo kumva ijambo rya Perezida Putin. Abangaba bigabije imihanda bishimira yuko babonye ibihugu byabo bishya bitari bisanzwe ku isi. Ni ijambo ryari ritegerejwe na benshi, ryatambutse kuri televiziyo y'Uburusiya rikangaranya ariko ibihugu by'uburengerazuba bw'isi cyane. Vladimir Putin w'Uburusiya atangaza yuko ibyo bihugu byinshi byahise bisaba yuko aterana inama yihutirwa y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano mu isi. Mu ijambo yagejeje ku gihugu, igikomeye cyane kuri Putin yavuzemo nuko Uburusiya bwemeye ibi bihugu nk'ibihugu byigenga nyine biri mu burasirazuba bwa Ukraine, inyeshyamba zise Repubulika ya Rwanda ya Donetsk ndetse na Luhansk, kandi noneho Uburusiya bukoherezayo ingabo. Ibihugu by'uburengerazuba bw'isi byese bikangarana cyane, byasabye rero inama y'igitaraganya y'akanama gashinzwe umutekano muri Loni. Bavuga yuko igomba guterana guhera ku saa 11 z'itariki 22 y'ukwezi kwa kabiri 2022. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze yuko abanyagihugu be badatewe ubwoba na gatoya no kuba Uburusiya bwatangaje yuko bwemera ubwigenge bwa repubulika ebyiri ziyomoye kuri Ukraine, ndetse no kubatangaje yuko agiye gushyira ingabo ze muri ibi bihugu mu kubungabunga amahoro n'umutekano. Umuryango wa Amnesty International urasaba impande zose kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu byo bakora byose. Bivugwa n'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango witwa Agnes Kolamar. Yasabye yuko hakwiye gushyirwa imbere cyane kurinda uburenganzira bw'abasivili. Hari ubwoba bukomeye cyane bw'intambara, ari nayo mpamvu imiryango mpuzamahanga yatangiye gusaba yuko uburenganzira bw'abasivili bwubahirizwa cyane. Perezida Bashar al-Assad wa Siriya yavuze yuko nawe yemera ikintu cyose Uburusiya buzakora mu burasirazuba bwa Ukraine, harimo no kuba Uburusiya bwemeje ubwigenge bwuzuye bw'izi repubulika ebyiri zo mu gace ka Donbass. Ibyo byatangajwe n'abanyamategeko bo mu Burusiya, babibwira ibiro ntaramakuru bikorera Damascus muri Siriya. Ubugereki buri gutangaza yuko ibyo Uburusiya bwakoze bihonyera bikomeye cyane amategeko mpuzamahanga yo kubahiriza ubusugire bw'ibindi bihugu. Dore iby'ingenzi Putin yagarutseho muri iri jambo. Arakaye cyane, Putin yibasiye Ukraine, avuga ko ari igihugu gikoronijwe cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gifite ubutegetsi bw'igikinisho. Yavuze yuko Ukraine itigeze igira umuco w'ubutegetsi bwigenga, kandi yuko Ukraine iriho muri ibi bihe yaremwe n'Uburusiya. Putin yanenze bikomeye cyane igitekerezo cy'uko Ukraine yajya mu muryango w'ubwirinzi no gutabarana hagati y'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi n'amajyaruguru ya Amerika, ni OTAN. Uyu mugabo kandi yavuze ko byaba ari ikibazo gikomeye cyane kinahangayikije umutekano w'Uburusiya igihe cyose Ukraine yajya muri uyu muryango. Putin yasubiyemo ingingo ye ko OTAN yakomeje kwirengagiza nkana impungenge z'Uburusiya ku mutekano wabwo. Mu gusoza ijambo rye ryarebwaga n'imbaga nini cyane y'Abarusiya n'abanya-Ukraine, yavuze yuko Uburusiya bugiye kwemera nk'ibihugu byigenga ibihugu byafashwe n'inyeshyamba zishyigikiwe n'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine. Yaburiye yuko Ukraine igomba guhagarika kurasa kuri izo nyeshyamba cyangwa se ikabona ingaruka zikomeye. Ayo mateka ntabwo asobanura neza icyo ibyo bisobanuye, ariko inzobere mu Burusiya na Ukraine zivuga yuko noneho ubu ngubu ari uburyo bwemewe Putin hagiye kohereza ingabo muri utwo duce twa Ukraine ubu ngubu tugenzurwa n'inyeshyamba. Ubwoba bwari bwose ku burengerazuba bw'isi. Nyuma y'ijambo rya Putin, ibihugu byinshi byahise bisaba yuko haba inama y'igitaraganya, akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye kakiga kuri iki kibazo. Ukraine yandika isaba yuko nayo yitabira iyi nama nubwo itari mu bihugu 15 bigize ako kanama. Ni inama yahise inatangira saa 3 z'ijoro rwagati mu ijoro i New York, ibera mu ruhame. Vasily Nebzanya
uhagarariye uburusiya muri iyo nama, aho uburusiya bufite umwanya utayegayizwa cyangwa se droit de veto, yavuze yuko igihugu cye gikeneye kurinda uduce twafashwe n'abo bushyigikiye kubera icyo yise ubushotoranyi bwa Ukraine. Uhagarariye ubushinwa we yavuze yuko impande zombi zikwiye kwirinda igikorwa cyose cyatuma bagera ku mirwano yeruye. Ambasaderi Zhang Jane yavuze yuko ubushinwa buhaye ikaze umuhate wose wo gushaka igisubizo mu nzira za diplomasi atari intambara. Abahagarariye ibihugu by'uburengerazuba muri iyi nama bamaganye cyane ijambo rya Perezida Putin ko ari igikorwa kirenze cyane amasezerano mpuzamahanga uburusiya bwasinye yo kubaha ubusugire bw'ibihugu bituranye. Akanama gashinzwe umutekano byari byitezwe ko nta mwanzuro gashobora gufata ngo wemezwe kubera yuko uburusiya n'ibindi bihugu bine bifite veto ituma nta mwanzuro wemezwa. Ibyo bihugu byose ntabwo byabonaga ikibazo kimwe. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko Perezida Biden yahamagaye Perezida Zelensky wa Ukraine kuri telefone amwizeza ubushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo gusigasira ubusugire bw'ubutaka bwa Ukraine. Ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Anthony Blinken yavuze yuko ibyo Putin yavuze bikeneye igisubizo cyihuse kandi gikomeye. Aburira yuko Amerika n'inshuti zayo bagomba gufata ibyemezo bikwiye. Inyeshyamba ziri muri aka gace ka Donbass ariho ibi bihugu bibiri bibarizwa cyangwa se ibihugu byashinzwe bishyashya, hakaba hari inyeshyamba ziyomoye kuri Ukraine mu 2014 ubwo intambara muri Ukraine yaririmbanyije nta kintu ziravuga. Uburusiya bwatangiye gushyigikira izo nyeshyamba ubwo ako gace kari kakimara kwigarurirwa. Kuva icyo gihe kandi nanone izo nyeshyamba zatangiye kwirwanaho zitangira kurwana n'ingabo za Ukraine. Gusa Uburusiya ntabwo bwari bwarigeze butangaza yuko bwemera izo repubulika nk'izigenga. Ukraine n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu ijoro ryakeye byari bifite ubwoba bwinshi ko Putin ashobora kuza gutangaza ko yemera izi ntara nka repubulika zigenga. Byaje kurangira rero n'ubundi anabyemeje ku mugaragaro kuri televiziyo. Ibi ngibi biratuma Uburusiya butangira kohereza muri ibi bihugu ingabo mu buryo bweruye noneho nk'urwego rwo kwita ku nshuti zabwo kandi ibihugu byigenga nyine. Denis Pushkin ukuriye repubulika inshyashya ya Donetsk hamwe na Leonid Puseshik ukuriye iyitwa repubulika ya Luhansk ku munsi wo kuwa mbere bombi bumvikanye batakambira Vladimir Putin kwemera izi repubulika nk'izigenga nyine. Perezida Vladimir Putin yaraherutse kuvuga yuko bari kwiga ku mushinga wo kwemeza ubwigenge bw'izi repubulika ariko ko batari gutegura kuba bazomeka ku Burusiya nk'uko byagenze kuri Crimea. Mu biganiro aherutse kugirana n'abategetsi bo mu Budage ndetse n'Ubufaransa, Perezida Vladimir Putin yababwiye yuko ari gutegura kuba yakwemeza izi repubulika ebyiri. Ubufaransa n'Ubudage bicyumva iyi migambi bwavuze yuko Uburusiya bukomeje gutenguha isi cyane mu masezerano mpuzamahanga. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari bimaze igihe biburira yuko Uburusiya niburamuka bwemeje ubwigenge bw'izi repubulika ebyiri bazashyiraho ibihano bikaze babishyiriraho Uburusiya. Ubu ngubu igitegerejwe no kureba ibyo bihano. Nyuma y'ijambo rya Perezida Vladimir Putin, ibihugu by'Ubwongereza, ubumwe bw'Uburayi, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko bigiye gufatira ibihano Uburusiya kubera ibyatangajwe na Perezida Putin. White House ni ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje yuko ibihano bishya ku Burusiya bya Amerika n'inshuti zabyo bigomba gutangazwa vuba hangaha bitarenze kuwa kabiri, ndetse bishobora kuba byatangiye gutunganywa. Byitezwe yuko kimwe muri ibyo bihano bishobora gutangazwa ari uguhagarika umuyoboro w'icyiswe Nord Stream 2 uvana gaze nyinshi mu Burusiya ukayigeza mu Budage. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangaje ko ibihano igihugu cye gishobora gufatirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ntacyo bizatwara Uburusiya kubera yuko bamaze kumenyera kubaho muri ibyo bihano. N'ubundi ari ibihano Uburusiya bumazemo igihe kandi kinini, bwashyiriweho n'ibihugu byo muri OTAN ibushinja kwigarurira agace ka Crimea katagifatwa ubu ngubu nk'aka Ukraine. Ibi bihano ngo ntabwo byagize ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'Uburusiya
kubera ko byafatiwe ibigo by'ubucuruzi n'ahantu ku giti cyaho, ariko uburyo bwo kwishyurana no gukoresha banki mpuzamahanga ngo byakomeje gukora. Mu gihe Uburusiya bwakwigarurira Ukraine nk'uko byemejwe na Perezida Joe Biden wa Amerika, icyo gihugu cyafatirwa ibihano birimo gukura ikigo cyabo cy'amasoko y'imigabane mpuzamahanga mu Burayi no muri Amerika, guhagarika impapuro mpeshwamwenda Uburusiya bucuruza mu Burayi, kubuza ibigo by'ubucuruzi byo mu Burayi kwishyurana n'iby'Uburusiya n'ibindi bihano bikakaye bishobora gusubiza inyuma cyane ubukungu bw'Uburusiya bwari butangiye gutera imbere ku buryo bugaragara. Putin yavuze yuko Uburusiya bumenyereye ibihano mpuzamahanga bukunda guhabwa, ashimangira yuko niyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bakongera ibihano ku byari bisanzwe, bitatuma Uburusiya buhindura icyemezo cyabwo bwafashe. Ibi ngibi Putin yabigarutseho ari mu kiganiro n'abanyamakuru, aho yari amaze kubonana na Perezida wa Belarusi Alexander Lukashenko. Impande zombi zemeranyijwe kongera igihe cy'imyitozo ya gisirikare, aho abasirikare barenga ibihumbi 30 by'Uburusiya bari gukaza imyitozo hamwe na bagenzi babo ba Belarusi. Bari kwitoreza mu birometero 150 uvuye mu murwa mukuru wa Ukraine i Kiev, aho bikekwa yuko Uburusiya bushobora kuzagaba igitero buturutse ni muri Belarusi. Ijambo wakwita karundura rya Perezida Putin rije nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yemeje yuko agirana ibiganiro na Vladimir Putin w'Uburusiya ku bijyanye n'uburyo bakemura ikibazo cy'amakimbirane ari gututumba muri Ukraine. Ibyo biganiro byari byasabwe n'igihugu cy'Ubufaransa ngo byari kuba igihe Uburusiya bwari kuba bwateye umuturanyi wabwo Ukraine, bitangazwa na White House. Iyo nama yari itezweho yuko ishobora kuzana igisubizo cya diplomasi kuri iki kibazo gikomeye cyane cy'umutekano wifashe nabi ku mugabane w'Uburayi kurusha imyaka 40 yari yabanje. Benshi bari gutinya ko hashobora kwaduka intambara ikomeye cyane, ikaba nk'iya gatatu y'isi yaba ifite ubukana bukaze. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga yuko ubutasi bwabo bubereka neza yuko Uburusiya bwamaze kwitegura gutangiza ibitero simusiga, ndetse isaha n'isaha bukaba bwagaba ibitero kuri Ukraine bivuye muri Belarusi. Gusa ibyo ngibyo ubutegetsi bw'Uburusiya burabihakana cyane, ahubwo bugashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba ari iri guhungabanya umutekano w'Uburayi. Gusa biriya nama byatangajwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nyuma yo guhamagara inshuro ebyiri Perezida Vladimir Putin bakavugana kuri telefone mu gihe cy'amasaha 3. Ku nshuro ya kabiri bavuganye mu masaha ya kare cyane, hari kuwa mbere, hari ku isaa 3 za mu gitondo i Moscow, bikurikirwa no kuvugana iminota 15 hagati ya Macron na Joe Biden wa Amerika n'ubundi baganira kuri iki kibazo. Ibiro bya Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa bivuga yuko ibirambuye kuri iyo nama bizaganirwaho mu nama hagati ya Antony Blinken hamwe na Sergei Lavrov bashinzwe ubanye n'amahanga bw'impande zombi. Iyo nama izaba kuwa 4. Mu itangazo ryemeza ubusabe bw'iyo nama, ibiro bya Perezida wa Amerika byavuze yuko Uburusiya bigaragara yuko bukomeje imyiteguro y'ibitero kuri Ukraine ndetse vuba cyane, kandi ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye kugira icyo ikora ndetse gikomeye igihe icyo ari cyo cyose ibyo ngibyo byaba bibaye. Ibyo ngibyo rero birimo ibihano biremereye cyane. Ubutegetsi bwo muri OTAN buvuga yuko Uburusiya bwazengurukije Ukraine ingabo zigera ku 190, harimo n'inyeshyamba ziri muri Donetsk na Luhansk ni mu burasirazuba bwa Ukraine. Ikompanyi yitwa Maxar yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga yuko amashusho mashya y'icyogajuru agaragaza ibikoresho bishya by'intambara hamwe n'abasirikare b'Uburusiya bongerewe ku mupaka wa Ukraine ngo byerekana yuko biteguye gusa naho batera ibitero. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ni Boris Johnson avuga yuko iperereza ryerekana yuko Uburusiya buri gutegura intambara nini itarigeze ahubwo inabaho mu mateka y'isi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Iyi ntambara ngo izatangirana no kuzenguruka umurwa mukuru Kiev wa Ukraine. Ibiro bya Champs-Élysées no kuvuga ibiro bya Perezida w'Ubufaransa bivuga yuko Putin yemeye yuko bikenewe gushyira imbere igisubizo cya diplomasi. Ijambo rya Putin ariko ryaje ubwo i Champs-Élysées Perezida Emmanuel Macron yarari mu nama n'abayobozi bakuru mu by'umutekano ngo barebere hamwe ikibazo cyo muri Ukraine. Ibiro bya Perezida w'Uburusiya Kremlin bivuga yuko Perezida Putin
ashinja igisirikare cya Ukraine guteza amakimbirane mu karere. Ukraine ibyo ngibyo irabihakana, ikavuga yuko ahubwo Moscow iri mu bikorwa byo gushotorana ishaka imbarutso yo gutera. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze yuko ibyo Putin yemereye Macron ari ikimenyetso cyiza ko ashobora kwemera yuko habaho igisubizo cya diplomasi aho kuba intambara. Johnson asaba Putin kureka ibikorwa byo kugariza akavana ingabo ku mupaka wa Ukraine. Aganira na CNN, Anthony Blinken ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Amerika yavuze yuko ibintu byose babona bigaragaza yuko ibintu birushaho gukomera, ko igitero cy'uburusiya kiri kubasatira cyane. Yakomeje avuga yuko mu gihe bakibona ibifaru bigenda, indege zirimo zizenguruka, bazakoresha amahirwe yose n'umunota uwo ari wo wose kugira ngo barebe yuko diplomasi yakumvisha Putin ko yareka ibijyanye n'intambara. Ikinyamakuru CBS News cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje yuko ubutasi bwaho buvuga yuko abakuru b'ingabo mu Burusiya ubu bari ku mipaka bahawe amabwiriza yo gutera, kandi ubwo bari gukora imishinga ihamye y'uburyo bashobora gukoramo ibitero. Inkuru ya CBS ivuga yuko gutera bizabanzizwa n'igitero cya mudasobwa cyakurikirwa n'iraswa rya za misile nk'ibisasu by'indege mbere yuko abasirikare bo ku butaka bagenda bakagera Kiev. Gusa minisitiri w'ingabo za Ukraine ni Alexei Reznikov yavugaga yuko batiteze igitero ku munsi w'ejo cyangwa ejo bundi kubera yuko nta bikorwa by'amatsinda y'ingabo za tera z'Uburusiya hafi y'umupaka. Putin yakomeje gusaba kwizezwa yuko OTAN itazigera yemerera kwagukira muri Ukraine kubera ko byaba bibangamiye umutekano w'Uburusiya. Gusa ibi ngibi ibihugu byo muri OTAN byo byarabigaramye rwose. Putin yasabaga yuko ibyo ngibyo byakorwa vuba cyane. Ibyo ngibyo yarayakoze byabaye nko kubarasamo igisasu cya kirimbuzi. Hari ubwoba yuko ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine bishobora gutangiza intambara ikomeye cyane hagati y'ibihugu bifite ubushobozi bwa gisirikare buhambaye burimo n'intwaro kirimbuzi z'ubumara zishobora gukoreshwa.